Mu karere ka Musanze haravugwa inkuru y'umusaza uri mu kigero cy'imyaka 70 aho yafatanywe intama yemera ko yibye iwe mu rugo agamije kuyigurisha kugira ngo abone amafaranga y'impamba ahunge. Uyu musaza yabwiye umunyamakuru wacu ko icyatumye afata icyemezo cyo kwiba iyo ntama atari ubujura busanzwe ahubwo ari amakimbirane amaze igihe hagati ye n'umugore we. Yagize ati mu rugo hahora intonganya n'imirwano, nari ntangiye kugira ubwoba ko umugore wanjye yazanyica. Aganira nakwe yavuze ko bigaragara ko afite igikomere ku gahanga, avuga ko yagitewe n'imirwano yabaye mu ijoro ryabanje. Uyu musaza aho we n'umugore we babaye barwana ijoro ryose nubwo yafashe icyemezo cyo kugurisha intama ajyana kuyigurisha kabona amafaranga yo guhungira kure y'urugo rwe. Abaturage batuye muri ako gace bavuga ko amakimbirane yo mu miryango ari kimwe mu bibazo bikomeje kugaragara, bagasaba ko inzego zibishinzwe zakomeza kwegera imiryango ifitanye ibibazo kugira ngo zibafashe kubikemura mu mahoro. Kugeza ubu uyu musaza ari mu maboko y'inzego zibishinzwe mu gihe hakomeje gukorwa iperereza kuri iki kibazo. Uyu musaza yongera aragira ati aya makimbirane tuyamaranye imyaka myinshi cyane, aho tuyamaranye imyaka irenga 3 zirenga. Yarangije atabaza akarere avuga ati mutantabara muzakumva mwumve banyishe kubera amakimbirane abera muri uyu muryango. Umugore duhorana mu makimbirane ya nijoro, ntago tubona gahenge kugira tubone ukuntu tubiganiraho. Buri wese abayigira nyirandabizi ngo niwe uri mukuri, nundi akavuga ngo ni uri mukuri. Gusa uyu musaza yavuze ko ibintu bikomeza ahubwo arahunga akigira Uganda akaja kureba ibindi yaja kuko urugo rumurambiye. Gusa mbere yo kugenda abanza ukore subscribe, like, share and comment. John Artiste duhure mu makuru aza gutambuka mu kanya. Bye bye, ciao ciao, hasta la vista. John P 250